Kathai kickboxing na Meghalaya dan nialam lim ngap kabala mi khmat yakari India hakajengya kop kickboxing bala penlong da ka Asian Kickboxing Confederation and World Association Kickboxing kabala long hari Cambodia na du kan riu hadu kan riu terik risau kelawan rakna yakari India bad yaka Meghalaya da ka jingjop ta kamarnong na kanika lumpung kisamla yakura kickboxing na keleng keperthai kilawan banyakhun hakanika lumpung Haka khandriu terik risau la pediang burom ya kanika samla kaba nasionong lum paring lum dorbar da ka dorbar snong ki bahing hasem ki lok ki jor bat ki dekhot jong ka kunhun kickboxing na kanika snong latan lenti da ka burom ya kanika samla na du ki themri bhoi lapen ku burom ya kanika samla da ki kentien ya ro bat ki jing kurkhu kerdo kane kanika nuksa kaba idanala melim ngap lewan rahang ne kumta ngakar pa epi nama ka pangilang pet akini kisi kibun kiding sni bila namjol Ingat pagi jingdi ki paper kumta haga jaga bapin ya kum hakita ki utis ngau bha kiar na kita ki ibro penon kam da bakilan met ila jong la ka de hakano kono kaliang lo bot ya kanuksa ka ba mai lawan ra hakani ki sinong athaw kublei si bor kublei si dan yu Kakte jong kare gidanya la iwan dam diam ngam bisong sa apa lom paring lom darbar ka jakala ka jong kare po paji isem jing ka jong kare po team revolution mix martial arts po Ande po fai bikin nong teman. Tengah li isim ta apa Cambodia jong ka Asian game apa minus 52 kg G1. Ngayo ya bronze medal. Ngali participate na po state Meghalaya. Ngaso komen shika day mo bangala yo bronze ngam yo ya ugul repot kajing tmu jong ate ya ugul hi ngamla arapat bangan yo Manyai tres utam susu bangan yo ya gol kan yo ya experience shibun bhangai i ki kena la ka ki biang sebab palan ma penyaha combat missioner ta i ka jing na ka ro ka itana coba palan ngai first time kariga jeng shem ta jong ka ne ka isin im ka jing e jong ka ya khun da kare tang hau ka pa ka simpor ha practice e mo ngam da yo Thandra bangan practice bah nama kaporong ayo tang shibana steng te so ngai kubleru ya ka government jong ka Meghalaya kala yarap shibon yang bangan ni ya manta shadu sha Cambodia kala yo CM but ya sports minister nah kwa kentiu lagi kena mo bakin ya manta lang ha kano ka sport bakin nonra nam ya kari buat ya ka jai bener berapa Ngong kung ay kublay ya coach jong revolution kisan bare buat usam bormi bagila dan lang bangan nado kasni show bangan let sa Cambodia kila pen hikay yang kibun ki teknik pekila ayang pan tak kas ti sa Cambodia kamtam ru ya sa warjri jong ka MSK paila yarap bahaya nga klama iru ngampoy ra sa do sti sa Cambodia mga niya mentaya kanika Asian game